Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Jesus. Kami tetap bersyukur ya Tuhan. Karena kami percaya. Kami semina. Fokus ngagen nuan siku aja. Maya kami merening nuan ti tuci Tuhan. Dia mata hati nuan Tuhan. Medak kami Tuhan. Medak setiap pengawak kami. Nama utati digagak kami Tuhan. Lah ke semina ngemulia ngeninggi kenama nuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Maya kemarin, yes Lord, haleluya. Balamati kepemanan dua, utai gelingi kunyadi ayung kebenam panua. Ya Tuhan, kami nyembah Tuhan Tuhan. Kebuatku hidup, ku kan nyembah Tuhan. Ku nyembah Tuhan. Ku nyembah Tuhan. Kebuatku hidup, ku kan nyembah Tuhan. Harap kita belah mati kelah kutuk kecaku Tuhan maya tu haleluya. Yes Lord. Maya kami merening nuanti tuci Tuhan. Oh, kami belah mati kepemanan Tuhan di dalam setiap penghidup kami Bapa. Haleluya.
Ku ngangkat jari menunggal puji ke Yati tinggi. Aku berlagu gampang rindu Tuhan hatiku. Ku ngangkat jari ya Tuhan, kami ngangkat jari kedua Jesus. Ku ngangkat jari menunggal puji
nama Tuhan besar bak serata dunia Tuhan. Besar ngelui dari semua utai. Besar ngelui dari semua petara bak dunia tu. Tuhan terima kasih. Nang amat besar kuasa Tuhan. Besar nama Tuhan bak penghidup kami. Oh besar kuasa Tuhan dialami setiap ikut kami Tuhan pagi itu. Lepas kami ngaku Tuhan yang nang amat besar dia kejadian Tuhan jadi di tengah-tengah kami. Utai tindak kalah daripada kami. Utai tindak kalah ditemu kami. Diayan ke Tuhan ngagai kenapa ikut kami tengok kau Tuhan Allah Ta'ala ti besar. Jesus amat besar kuasa Tuhan pagi itu. Jakuk Tuhan yang berkuasa lalu ngerja pengawal ti besar bapa hidup kami. Tuhan terima kasih. Semua bahasa, semua mulia, ni Tuhan siku aja. Haleluya, haleluya Jesus. Dalam kita nyembah Tuhan, kita akan menyediakan penghidup kita ingin jual pir yang pemberi ngagaya. Jesus siku aja. Jual pir yang timbaduk manas, tingerindu, timbabau rengut kaya. Haleluya. Besar me Tuhan, puja besar me Tuhan, bak semua dunia. Besar me Tuhan, besar
Aram kita ngangkat ke jari kita. Ngagai Allah Ta'ala. Dipun semua tay. Tuhan kami ngaku nuan Allah Ta'ala ti amat besar. Oh kami mengagungkan nama Tuhan. Kami ngelalu ke Tuhan di tengah-tengah penghidup kami. Kami berbahasa ke Tuhan. Nada Allah Ta'ala tu pemadu besar di dunia tu selain dari nama Jesus. Siku aja di baru langit tu. Diberi ngage kami lalu kami harap ke ya. Nyalai Tuhan. Kami ngenjuk piring pemerintah itu. Ketegal Tuhan besar dalam penghidup kami. Lalu kami berterima kasih. Agar semua pengawal tidak kerja kami. Tuhan dalam penghidup kami. Agar semua berkat diberi Tuhan ngage kami. Terima kasih Tuhan. Berkat pemerintah. Kena ngeremai, ngelekai ke perintah Tuhan badunya tu. Dalam nama Jesus kita semua dah bersampai. So nyebut, amin. Sebab dari kebesaran ke Tuhan. Haleluya. Kita tahu duduk dulu. Jesus, haleluya. Terima kasih. Lalu ngau tu megak kita ngaleng ke semua children church. Ngabala pengajar, tukang anak. Apa inai, datai mai anak kita pagi tu, genap pagi. Ya, kita dekat sampai ke sedaya. Haleluya. Amin. Okey, bala anak-anak datai semak lagi. Okey. Haleluya. Aram kita bersampai ke sidaya, pengirang kita dalam sampai. Apa yang kami disregard temu kami dalam nama Jesus. Kami menemu Tuhan, genap pagi hari Minggu bala anak kami gaget datai ngagai perintah Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Anang nula anak met lebos sidaya datai ngagai perintah Tuhan. Jesus begitu. Kami medak kerja Tuhan ti luar biasanya di tengah anak-anak kami itu. Berkat sidaya remit sampai ke sidaya besar betuai ke Tuhan siku aja. Tengah penghidup sidaya. Mayuh kerja Tuhan ti luar biasa. Nyadi lalu sidaya diguna. Kena mahi orang semak ngagai Tuhan. Tuhan kami bersampi. Lindung ayung ngau sidaya ngau likuan. Ngau kuasa Tuhan. Terima kasih apai. Berkat bala pengajar. Tingajar sida lalu iri Tuhan ngau penemu dalam. Ngau pengerindu. Ngau kuasa tidak tiari Tuhan. Jesus kami menggap sampai. Semua bala painai tu bisi anak miat begitu. Berkat penghidup sida tinya dia painai. Ngemesai, ngemansang lalu ngajar anak sidaya. Ngau penemu tidak tiari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Jesus kita semua dah bersampai. Semua nyebut. Amin. Tempat jari kebesaran ke Tuhan pagi itu. Ya, terima kasih ke pemanas Tuhan tu dan jadi bapa penghidup kita. Lalu pagi itu megak. Ya, kita dekat ninga. Jakuk Tuhan. Timai penghidup ngagi hidup kita. Ngau tu, bisa nyerah ke ya, pastor. Ngir yang kita bisa. Amen. Wow, haleluya. Madah ke orang pihak selamat datang. Amen. Lalu Tuhan berkat. Ya pagi tu kita ya bisa menyadari kita datang dari Amerika. Okay, ya bak pelayanan terkumai global focus. Okay, lalu kembali sehari-hari bisa ngau kita itu mengajar pasal misi. Lalu cukup dia berkat semua bala tik datai. Lalu awak ke pagi tu kita ngasai ke berkat Allah Ta'ala ngau lekajakuk ti datai ria lagi. And this very morning indeed we have our dear brother from America and he come from the global focus. And yesterday we have a seminar, we have a gathering together with him. And well, together with other churches, about 3 churches come together, all the key leaders. And so we are very much blessed yesterday and with the gift from our pastor here, Dr. Allen. And without further ado, Pastor, you, Pastor. Thank you for the gracious introduction. I want to do something that I never do.
Lalu terima kasih ti dah nak marah ngagi aku lalu aku kat dengar jauh tai ke ti nak kalak de kerja aku. I want to take your picture. Aku aku kat ngambil gambar kita dulu ko ya. Now, you know the word selfie. Lalu kita nemu leka jakok selfie. So I'm going to take a selfie, Lalu aku kat ngambil selfie ngau kita. and I want everyone to raise their hand. Aku ngasuh kita ya lambai ke jari kita. 1, 2, 3. Wow. Amen. Amen. Thank you for the wonderful worship service. Lalu terima kasih ke pasal puji sembah ti cukup manahman. The 3 people playing the guitars, 3 ikut orang main gitar itu. the drums, Sida ti main drum, the keyboard, sida ngau keyboard, and all of the singers. lalu sida ti lagu. You lifted our hearts in worship to the Lord. Lalu kita ngangkat hati kami nyembah Allah Taala. The music is for our hearts. Lalu musiknya ianya ke hati kita. It is to lift our hearts to God in praise, Ianya ngangkat hati kita kena nyembah Allah Taala. and it is to prepare our hearts for God's word. Lalu nya megak kena nyedia ke hati kita ningal ka jakuk ya. Thank you, Pastor, for the privilege of preaching today. Terima kasih pastor ti beri peluang oleh preaching pagi tu. My wife and I lived in Penang for 2 years. Bini aku dia ubah Penang selama 2 tahun. We love Malaysia, Kami amat rindu ke benua Malaysia. and we love the Malaysian people. Lalu kami megak rindu ke orang Malaysia. God led us to move to Indonesia for 9 years. Tak Tuhan megak ngasuh kami minang ngagai Indonesia selama 9 tahun. But because of my wife's health, Tang laban ke Tegal pengerai bininya. we had to move back to the United States. Lalu kami terpaksa mindah ke Derempung ngagai US. She has Parkinson's disease, Ia bisik penyakit terkumai Parkinson. and she's had 3 brain surgeries. Lalu ia bisik 3 kali udah debedah untak ya. So I have to help take care of her. Lalu aku mantuk nyaga ya. But she is doing well. Tang ia dia tu udah gerai. We live in Alabama, Lalu kami diau ba Alabama. and she is praying for us this morning. Lalu pagi tu ia benong bersampi ke kita, sabis kita pagi tu. We are 13 hours ahead of Alabama time. Lalu ba jam kami din 13 jam dulu agi. So it is 10 minutes after 10 in the morning here, So pagi tu inya 10:10. and it is 10 minutes after 9 p.m. there. Ya, dedian ianya 10 what time again? 10 10 minutes after 9. 10 minit udah pukul 9 malam dedian. So it's still Saturday night there. Lalu agi hari 6 malam hari 6 ba menua sidaya ba Alabama. But she is praying for us right now. Tang ya benong bersampi ke kita pagi tu. Now, I have been blessed to have a ministry to churches here. Lalu aku amat diberkat bisa pelayanan melayani bala gereja ada dito. I was a pastor for 20 years, Aku jadi pastor pengalaman 20 tahun. and now I have been doing missionary work for 24 years. Lalu dia tu aku dah ngerja pengawak missionary 24 tahun. And God has given me a strong missions heart. Lalu Tuhan meri aku ati misi ti cukup kuat nal. 2,000 years ago, Jesus gave us the Great Commission, 2000 tahun ti kudah Tuhan Jesus meri kita amanat agung. but we still have not completed the task. Tang agi megak kita bedau ngenemu ke pengawak amanat agungnya. I've wondered, why is that? Lalu dalam mati ku dia nama kebuah tetiknya di bakanya. We have the power of the Holy Spirit. Kita bisa kuasa Roh Kudus. It is obvious the Holy Spirit is in this place. Nang amat nyata Roh Kudus bisa bakdual tu. When we were worshiping the Lord, Lebuh maya kita nyembah Tuhan. I felt the presence of God. Aku ngasai ke hadirat Tuhan ngau kita dito. God, amen. God lives in the praise of his people. Tuhan diau bak sembah nemiak ya. If you want to know God's address,
Lalu entik kita dekat nemu address Tuhan, begin praising God. ianya bapun muji nyembah ya. That is where God lives. Lalu dia mah noel Tuhan diau. So I definitely felt the presence of the Holy Spirit this morning. Lalu aku ngasai ke hadirat Tuhan bisik ngau kita dito pagito. So we have His power, Lalu kita bisik kuasa ya, we have His presence, kita bisik hadirat ya. but I think we need His perspective. Tang kita mega bisik nemu perspektif ya, pengawak kebuah yang ngau ke kita. I want to share some new perspectives about missions. Lalu aku dekat ngayan ngagai ke kita perspektif pasal misi. And so I have a PowerPoint to show you. Aku bisik PowerPoint kediayan ngagai kita. I have discovered that there are some things that are the same in our cultures. Lalu aku nemu teto bisik utai ti sebaka ba adat resam kita. Everybody likes to eat. Semua orang rindu makai. When I lived in Penang, the food stalls were busy at 10 or 11 o'clock at night. Lebuh maya aku dia ubak Penang, ianya stol tinyual pemakai cukup kiruh nal pukul 10 malam atau kengluwe arenya bak menua Penang. People in the US and people in Malaysia love to eat. Bala ba US din lalu bala ba mereka Malaysia itu rindu nal makai. I think it is obvious that I love to eat. Nang nyata nal mega aku rindu makai. And there are other things that are the same. Lalu mayuh nal terbukai mega kita ti bisik kesamaan. We all want our children to be happy. Lalu kita mega rindu dekat medah anak kita nya lantang. We want them to finish school, Lalu kita dekat medah sidak ya habis pelajar. to get a good job, Lalu bisik pengawak tik badas. to be healthy. Lalu pihak megak bisik pengerai. We all want our churches to grow. Lalu kita megak dekat medak gereja kita nyak bertumbuh. So there are many things alike about those two countries. Lalu mayuh na utai tik kesamaan bak dua tik negara tu. Now there are some things that are different. Lalu bisik ma utai ke nak sama. The food here, Pemakai dito. makan pedas. Whoa. My stomach is not yet a Malaysian stomach. Perut aku bedau bakal perut orang Malaysia. The music is different. Music megak nak sama. The weather is different. Pihak megak ngau cuaca dito megak nak sama. The culture is different. Lalu adat resam kita megak nak sama. But there are many things the same. Lalu mayuh na utai bukai sama. One of the things that is the same in our churches, Lalu siti utai tik sama bak gereja kita. churches in the United States and churches here, Bak gereja bak Amerika din bau gereja megak dito. is the way people think about missions. Ianya bakeni ke kita itu belum mati ke pasal misi. Most Christians think that missions, that's not for me. Lalu mayuh nal orang berunding kota bezato oh misinya ukai diungkup kaku. That's for the missionary. Lalu nya seminat diungkup ke oleh missionary aja. Or maybe that's for the pastor, Lalu tahu ke kita nyebut oh nya ungkup pastor aja. but it's not for me. Tanya ukai ungkup aku. I think that if the Great Commission is going to be fulfilled, Laku mikir ke nanti amanat agung tu dekat di tembok ke. missions must become personal to every Christian. Misi tu utai tu patut dikerja setiap ikut pribadi. So next slide. I have 5 points this morning. Lalu pagi tu aku bisi 5 itik puan. Point number 1, Puan nombor 1. missions is for every Christian. Lalu misi ianya ungkup setiap ikut Kristian. Our God is a missionary God. Tuhan kita Tuhan tidak kumai missionary. Our God has a missions heart. Tuhan kita ngemuan ati ti ngelawak penghidup orang. The Bible is a missionary book. Lalu Bible tu berjakuk ke pasal buat kena ngelawak orang. But many times we think the Bible is just about us. Lalu mayuh kali kita berunding ke Bible tu semina dituju ke kita aja. So next slide. I say that the Bible is not about us.
Aku mikir ke Bible tu ukai semina dituju ke ngagai kita secara pribadi. The Bible is a God book, not a me book. Lalu Bible tu ianya bup ari Tuhan ukai bup aku aja. I remember when I was in school, Aku lagi ingat lebuh maya aku bersekolah. every year we were given a yearbook. Lalu tiap tahun kami diberi bup tahunan. And it had the pictures of every student in the book. Lalu bab buapnya bisik gambar setiap iko nemia. When we received our yearbook, Lalu lebuh kami nerima surat atau kebup tawonannya. do you know the first thing that we did? Kita nemu nama teka di kerja kami. You know, because some of you are smiling. Lalu nyangka kita nemu laban sekedar bala kita nyak senyum. Where am I? Dinino aku, kita dekat medak gamal di rempu dulu. Where is my picture? Ni gamal aku. That is how many Christians read the Bible. Lalu nyak macara mayuh orang Kristian maca buap kudus tu. They think the Bible is a book about them. Lalu sidak ya mikir ke Bible tu semina ngagai sidak ya aja. So they open the Bible. Nyak lai sidak ya muka buap kudus. Where am I? Dinino aku dito. Where is my picture? Ni gamal aku dito. Is my name here? Katika nama aku dito. Now, the Bible does say things about us. Lalu nang amat Bible tu bisa nyebut utai pasal kita. Next slide. We just have to say that the theme of the Bible is Kita kita mega nyebut utai tu tema gambar Bible kita itu. is about God and His purpose, Ianya pasal Tuhan ngau tuju ya. not about us. Ukai semina pasal kita. So when we read the Bible, Lalu lebuh kita maca buap kudus tu. we have to be looking for God's purposes. Lalu kita dekat merniang ke pasal 7 Allah Ta'ala. What is God's plan? Lalu nama peramu ya. What is His will? Nama penekak ya. What does He want to do in the world? Nama utai kak dikerja ya bak dunia tu. Let's be specific. Awak kau tanya nyemeta. What does He want to do in Kuching? Nama utai kak dikerja Allah Ta'ala nyak bak kuciang itu. What is God's plan for Christ Baptist Church? Nama peramu Allah Ta'ala ke Christ Baptist Church. It's a good plan. Nyak peramu ti badas. You have a good future. Kita bisa masa depan ti terang ti mana. The greatest days for your church are in the future, Lalu hari ti cukup badas ianya bak masa depan kita ke kita. but we must put our lives underneath God's plan. Dan kita mesti ngengkah ke penghidup kita baruah peramu Allah Ta'ala. And say, Lord, what is your purpose? Lalu kita madah Tuhan nama peramu nuan nama penekak nuan bak aku. And where does my life fit into your purpose? Lalu dini nual penghidup aku tu bak peramu nuan. That's how we should read the Bible. Lalu nyak macara kita maca buap kudus. Because missions is the purpose of God. Laban berjakuk pasal misi itu berjakuk pasal penekak Allah Ta'ala. Now, what is missions? Ya, nama utai kerkumai misi. We usually think that missions is something that is done far away from here. Lalu kita selalu belemati kita tu misinya berjakuk pasal utai tik jauh hari nol tau. But I want to give a new definition for missions. Dan aku dekat ninga nama definasi, nama arti misi bak kita. So, next slide. Missions is outreach. Lalu berjakuk pasal misi ianya kena kita ngelawak orang. When we go outside of this building, Lalu lebuh kita pansut hari gedung rumah tu. the first step we take, Lalu langkah tik keterubah diambil kita. we are already on the mission field. Lalu kita udah nindik ngagai nual misi kita. Kuching is a mission field. Kuciang tu ianya nyadi ke misi kita, nual kita dilawak kita. All of Sarawak is a mission field. Menua Sarawak tu megak nyadi ke umai dilawak kita. People need the Lord all over Malaysia, Lalu orang benua Malaysia tu menguna Allah Ta'ala. all over Southeast Asia, Lalu Southeast Asia tu megak. and all over the world. Asia Tenggara. Lalu pihak megak bak dunia tu. So I believe that every Christian Lalu aku percaya tiap-tiap ikut Kristian
can be involved in reaching other people. Ya, kita itu ulih ngau kena kita ngelawak penghidup orang bukai. Whether it is inside the church or outside the church, Kaya di dalam gereja atau kaya di luar gereja. we must be involved in God's plan. Lalu kita mesti ngau pramu Allah Ta'ala. Next slide. I like to use two phrases. Lalu aku deka nyebut bisik dua itik utai. Inside the walls and outside the walls. Lalu di dalam tembok atau ke di luar tembok. Inside the walls refers to everything that we do that is focused on Christians. Lalu di dalam temboknya sama-sama utai kerja kita itu fokus kita ianya bak orang Kristian. In your church, you have programs and activities Bak gereja kita bisik program, kita bisik pengawak bukai. that are designed to help people who already know the Lord. Lalu utai itu digagak kita kena mantu orang ti udah nemu Tuhan. So to describe those things, I use the phrase inside the walls. Lalu kena nerang ke utai tersebut ku nyatut kumai aku di dalam tembok. In the average church, not many people are involved in ministry. Lalu bah gereja ti biasa nadai tentu mayuh orang ti ngau pengawak pelayanan. Between 9% and 13% of church members are involved in ministry inside the walls. Lalu nyangka bisik 9 atau ke 13% orangnya ti aktif ngerja pelayanan dalam tembok. What about outside the walls? Lalu ketiba ka bak luar tembok dah. That refers to programs and activities that are focusing on people who do not know the Lord yet. Tu berjakuk pasal program tau ke pengawak ti kena kita ngelawak orang ti berdaun nemu Allah Ta'ala. But only 3% to 5% of the people are involved outside the walls. Ni dia kapan siap 93 atau ke 5% aja orang ngau pengawak ngerja pengawak Allah Ta'ala di luar tembok. That means that the majority of the work is done by a minority of the people. Erti empat leka jakuknya ni dia kapan siap semina minority aja semina orang kemimiat aja ti ngerja pengawak misinya. So we want to reverse those percentages. Tang kita dekat ngubah utainya. It's one of the reasons that Pastor Grumman has begun our coaching process in your church. Lalu nyak ke buah Pastor Graham mai ngadu ke pengawal coaching bak gereja kita itu. We want to see more people involved. Atau ke ngelatih orang. Laban kita dekat medak awak ke mayuh hagi nemiak Allah Ta'ala belak ngau ngerja pengawal. More money for missions. Lalu mayuh hagi duit dekena misi. More prayer for missions. Mayuh hagi sampi dekena misi. So that Christ Baptist Church is more effective. Ngambil ke gereja Christ Baptist Church awak ke kita itu efektif hagi ngerja pengawal tu. To raise your vision to a new level. Ia nyak ngangkat ke visi kita ngagai tahap tertinggi hagi. Now, how does that happen? Lalu aku nanya, berkeni ke utai tu oleh nyadi. Next slide. We believe that missions is a result of following Jesus. Aku percaya misi itu ianya ari hasil kita ti nitiah ke Jesus. Next slide. In this verse in the book of Matthew, Lalu ba ayat tu ba book Matthew, Jesus said, if you follow me, lalu Jesus madah henti kita nitiah kaku. I will make you to become fishers of men. Aku deka ngagak kita nyadi orang ti penangkap manusia. How many of you like fish? Berapa ikut orang deka ikan? I like fish. Aku rindu na ikan, makan ikan. Some fishermen caught that fish. Lalu orang ti berikan ti nangkap ikannya. Jesus is not interested in fish. Jesus na rindu ke ikan. Jesus is interested in people. Dan Jesus rindu ke orang. If we follow Jesus, Nanti kita nitiah ke Jesus, we will become fishermen, lalu kita oleh nyadi berikan orang keberikan ngelawak manusia. but we will be fishing for people. Ukai manusia ti nyadi keberikan ngambil ikan tang nyadi orang ti ngelawak manusia. If we follow Jesus, we will fish for people. Nanti kita nitiah ke Tuhan Jesus, kita dekat ngelawak orang.
That's what Jesus said. Lalu nya utai tersebut oleh Tuhan Jesus. I did not say that. Jesus said that. Aku nak nyebutnya, dan Tuhan Jesus nyebutnya. So if we are not fishing, Enti kita itu ukai orang ke ngintai atau ke berikan, we are not following Jesus. lalu kita ukai orang ti nitih ke Tuhan Jesus. Some pastors say this. Sekedak bala pastor nyebut utai panzatau. Our church is not focused on missions. Lalu gereja kami ukai fokus ngagai misi. We do not do outreach. Lalu kami nak ngerja pengawa ngelawak orang. Our church is focused on discipleship. Lalu gereja kami nak fokus ngau pemuridan aja. And the way they say it makes it sound very spiritual. Lalu cara sidak yang nyebutnya bunyinya bakal ke rohani. But if we are not focused on evangelism and outreach, Nanti kita nak mereniang ngagai penginjilan ngau ngelawak orang. we don't have the right kind of discipleship. Lalu kita nak ngerja pengawa pemuridan ngau betul. Next slide. Discipleship produces outreach. Pemuridan nyak ngasil ke misi. When people are discipled, Lebuat orangnya udah diajar jadi murid Tuhan. they become like Jesus. Lalu sidak ya bakal Tuhan Jesus. Jesus came to seek and to save those who are lost. Tuhan Jesus datai kena ngiga orang ti lenyau. So discipleship that does not produce missions is defective discipleship. Lalu pemuridan ti nak ngasil ke ngelawak penghidup orang bukai di kumai misi nya ukai pemuridan ti efektif. Next slide. Jesus uses all kinds of people. Lalu Tuhan Jesus ngena mayuh jenis orang, mayuh macam orang. Next slide. So every Christian has something that God can use to reach other people. Lalu setiap orang Kristian bisi utai ti diguna kena ngelawak orang bukai. Now think about this for a moment. Lalu awak ke kita belemati ke kajakok tau. We believe that God used all kinds of people in the Bible. Kita percaya Tuhan ngena mayuh macam orang bak Bible. Peter and Andrew were fishermen. Peter ngau Andrew orang ke berikan. Remember, Matthew was a tax collector. Ingat ke Matthew orang tu pengumpul cukai. Remember the woman that Jesus met at the well? Ingat ke Ino tinggal ya bertemu ba perigi. She had 6 husbands, Ia bisik 6 ikut laki. and she was living with a man who was not her husband. Lalu then. ia bergulai ngau laki ngau rala laki itu kai laki ya. But Jesus changed her life, Tang Tuhan Jesus ngubah nukal penghidup ya. and she went back to her neighborhood. Lalu udahnya yang ngelawak jirannya. And she told everybody what Jesus did for her. Lalu dia ia madah ngagai tiap ikut orang pasal pengawak tu dah dikerja oleh Tuhan Jesus bak penghidup ya. And many people believed in her because of her testimony. Lalu mayuh orang Arab ke testimoninya laban utai ke depadah kianya. Remember the blind man who was healed. Ingat kau orang ti buta disuman ke Tuhan Jesus. Jesus used him to impact people. Lalu Tuhan Jesus ngena orang ke buta udah mencelaknya merik pangkak ti besai ngagi orang bukai. Remember there was a man who was paralyzed. Ingat si kau orang ti bajuang. He had friends who took him to where Jesus was. Ya bisik bakiah ti ngemai ya ngagai Tuhan Jesus. The house was so crowded they could not get in. Lalu rumahnya penuh ngau orang ti alai sidayanya nak uleh ngemai bakiahnya. So those men took him up to the roof Lalu nama pengawak bakiahnya mai yang ngagai prabuang. and lowered his bed down through the roof. Lalu hari prabuang dia sidaya ngulul kia ke baruah nuju ngagai Tuhan. And Jesus healed him, Lalu Tuhan Jesus nyuman kaya. and he stood up and walked away. Lalu udahnya ia ti bajuangnya berdiri lalu oleh berjalai baru. God used those friends to change his life. Tuhan ngena bakiah ti bakanya ngubah penghidup ia ti bajuangnya. So God still uses all kinds of people to reach others. Lalu Tuhan ngena mayuh perengka orang kena ngelawak penghidup orang I bukai. will tell you several stories. Lalu aku boleh merik cerita mayuh macam cerita ngagai kita.
People in American churches love stories. Lalu bala ba Amerika dedian sida ia rindu ke pasal cerita. And people in Malaysian churches also love stories. Lalu gereja ba Malaysia megak rindu ke pasal cerita ni ya. Our ministry global focus was in Brazil. Lalu pelayanan sida ia kumai fokus global focus tu bak Brazil. And there was a man who became convinced Lalu dia bisik sikut lelaki ti amat udah disentut. missions is for me too. Lalu ia madah misi megak diungkup bak ke aku. But what can I do? Ia madah nama utek kuliah de kerja aku dah. I cannot preach or teach. Lalu aku nak nemu berkhotbah, aku nak nemu ngajar, I cannot sing or play a musical instrument. aku nak oleh berlagu, aku nak nemu main. But I know how to do one thing well. Tang aku nemu ngerjau tai tik siti, aku laniak nal. I know how to train dogs. Aku nemu ngelatih ukui. How can God use my dog training to reach people for Jesus? Begini ke Tuhan oleh ngena pemerik ia tik ngelatih ukuinya ngelawak orang bukai. So he asked his pastor if they could have a dog show for Jesus. Lalu dia berandau ngau pastornya begini ke ngaga dog show atau ke ngaga namanya show ukuinya kena jadi ke ngelawak orang bukai. I thought, what is a dog show for Jesus? Lalu dia aku nanya derempu begini ke kumai dog show-nya atau ke orang ti ngelatih ukuinya oleh dikena Tuhan Yesus. They set a date. Lalu dia sidak netap hari bulan. They rented a place to have the dog show. Lalu dia sidak ya nyewa nual ti kena sidak ngagak pamerannya. 350 people came to the dog show. 350 ikut orang datang ngagai pameran pasal ukuinya. They brought their dogs wearing clothes. Lalu sidak ya sekedar ngemai ukuinya bisa baju kedua ya. Do you see people here with dogs who have clothes? Kalau kita medah orang bak menua kita itu ukui bisa baju kedua ya. Gila sekali. In my opinion. Baru ni yang aku bakal ke gila mereka ukuinya baju. So they had competition. Lalu dia sidak ya bisa competition sidak ya bersaingan. They had races. Lalu dia sidak ngas ukuinya berlomba. The dogs would jump over things. Lalu ukuinya dia suah namanya merjuak utai. They took pictures. Sidak ngambil gambar. And they gave prizes to the best dogs. Lalu dia sidak yang mereka prize ngagai ukui ti panai ti landia. And then they stopped and shared the gospel. Lalu bah pengujuang sinya sidak yang berkongsi kejakut Tuhan. 50 people became Christians. 50 ikut orang mayanya nerima Tuhan. 50 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow. Those people became Christians at a dog show. Lalu orangnya nemu Tuhan lebuah sidak yang bisik pameran ukuinya. Now, why did that happen? Nama kebuahnya jadi dah. Because a dog trainer said, missions is for me too. Laban orang ti ngelatih ukuinya nyebut utai munyi itu. Misi itu megak diungkup ke aku. I can tell you like that story. Lalu aku nemu kita rindu ke cerita tu. I have a lot of stories. Aku mayuh agak cerita bukai. So there was a church that had 6 women. 6 women. Oh, aku bak gereja sitik bisik 6 ikut ino. They had many more women than only 6. Mayuh agak mega ino ti kebukai hari ke 6 ikutnya. But 6 of the women said, missions is for us too. Tang 6 ikut ino nyebut tok munyi itu misi mega ungkup aku kuya kok 6 ikutnya. We can't be leaders. Kami Kami ukai ketuai. We can't speak or sing. Kami nak nemu berjakut tau ke belagu. But we know how to do one thing really well. Tang kami nemu ngagak utai siti ti pandai amnal. We know how to cook good food. Kami nemu nyumai pemakai ti badas. This is what they said. Lalu tu tadi sebut sidak tu. God has put in our heart a love for the prostitutes in our city. Tuhan merik kami ati ti rindu ke pelacur. Can we have a dinner for the prostitutes? Oleh nak kami nyedia ke pemakai ungkup pelacur tu.
I was thinking most of the prostitutes are not going to come to a dinner like that. Lalu bak runi yang aku nadai mayuh ino te pelacur tu ti ino sempit tu, okey, ulah kak ngau makai ti udah sedia kebansanya. And most of them did not come to the dinner. Lalu mayuh hagi sidak ya ngai datai makai lemainya. But 12 prostitutes did come to the dinner. Tang 12 iko ino sempitnya pelacurnya datai ngagai makai lemainya. And 6 of the prostitutes became Christians. Lalu 6 iko ari pelacurnya ari ino sempitnya nerima Tuhan. 6 iko lemainya. Amen. 50%. Erti jakoknya 50%. Why did that happen? Sidak nerima Tuhan. Nama kebuah tanya nyadi. Because some women in the church said missions is for us too. Laban ino tiba gerejanya nyebut misinya mega ungkop aku. A friend of mine became a missionary farmer. Lalu bakih ya nyadi missionary ti bertanam betupe. He went to Tanzania in Africa. Ia ngagai Tanzania, Afrika. All he did was grow corn. Nama pengawal ti kerja ya ia nanam jagung. And the corn that he planted became taller and more delicious than anybody else's corn. Dan jagung ti ditanam ya tinggi agi lalu nyamai agi dipakai dibanding ke ngau jagung ura bukai. They wanted to know how he did it. Lalu ura bukai megak dekat nemu. Bekeni ke ia nanam jagung ti mana handanya. So he taught them how to grow good corn. Lalu dahnya ia ngajal ura bukai bekeni ke nanam jagung caraya. For 14 years, he was a farmer in Africa. 14 tahun ia nyadi orang ti bertanam betupai bab no Afrika. No one became Christians. Nadai siku orang terima Kristian. But after 14 years, Tang udah 14 tahun people started becoming Christians. orang berlabuh datai nyadi Kristian. And for the next 11 years, Lalu 11 tahun lagi udahnya he baptized 25,000 people. ia baptisa 25,000 iko orang. God used him. Tuhan ngena penghidup ia. Why did that happen? Nama kebuah hutainya nyadi dah. A farmer said, missions is for me too. Laban orang ti bertanam betupai misalnya nyebut misi mega ungkup aku. One more story. Siti dak cerita. When I was in school, I played baseball. Lebuh maya aku ba school aku main baka baseball, baka softball kita dito. Please forgive me. Ampun aku. I don't want to sound like I am bragging, Lalu aku ngai didinga munyi kekak temegah ke dirempu. but I was a little bit famous. Tang aku famous now mainnya. My picture was in the paper many times. Ba gambar aku selalu pansut bak surat kabal. My name was in the headlines. Lalu nama aku selalu nyadi ba surat kabalnya. Several times our team won the championship. Lalu mayuh kali tim kami nyadi champion. So the reporters wanted to interview me. Lalu dia reporternya dekat interview aku. Alan, how do you play baseball so good? Sida nanya, Ellen, bekeni ke nuan pandai na landiak na main softball tu. I was only 18 years old, Lalu mainnya umur aku baru 18 tahun. but I had already committed my life to Jesus Christ. Tang bayanya aku dah nyerah ke penghidup aku ngagai Tuhan Jesus. And this is what I said to the reporters. Lalu tu utek tersebut aku ngagai pemberitanya. I played baseball for the glory of Jesus Christ. Aku main baseball tu awak ke pulai ke kemuliaan, pulai ke mulia Allah Taala. A pastor read the article in the newspaper. Lalu siko pastor maca surat kabalnya. He called me and said, Alan, please come to our church. Lalu ia telefon ngagai aku, Ellen, uleh nuan datang ngagai gereja kami. Speak to our people. Berjaku ngagai bala kami. I said, I've never done that before. Lalu ku nak madah ngagai pastornya, aku nak kalak ngerjau ta itu. What do I say? Nama utek ke patut sebut aku dah. Just talk about Jesus and baseball. Seminak berjaku pasal Jesus ngau baseball nuan. 5 minutes only. Seminak 5 minit aja aku merik nuan. So I did that. Lalu ia nang amat ngerjanya.
The next Sunday, another pastor asked me to come. Udahnya hari Minggu siti, siko dak pastor telefon. I went to a different church. Lalu yang agak gereja siti dak. He wanted me to talk about Jesus and baseball for 30 minutes. Ya dekat, ya berjakuk ke pasal Jesus ngau baseballnya selama 30 minit. So I did that. Lalu yang rejanya. People started coming to the altar to trust Christ as their personal Savior. Lalu dia orang no belabuh datai kemua nerima Jesus Kristus. For the next 3 months, I was speaking about Jesus in many churches. Lalu dalam kanang 3 bulannya lebihnya lalu aku ngage gereja siti berjakuk pasal baseball ngau Tuhan Jesus. I played baseball for the university, Lalu ya main baseball ke university. and God called me into the ministry. Lalu Tuhan ngangau kaya ngage pelayanan. That's how I began preaching. Lalu nya mah cara ya bepuan preaching. Why did that happen? Nama kebuah tanya nyadi. A baseball player said, missions is for me too. Laban orang ti pemain baseballnya misi megak diungkup ke aku. I can tell you about a dentist in Jakarta. Dentist. A dentist. Lalu aku dekat madah ngage kita dutul ngelek, gutul gigi bak menua Jakarta. Who moved to North Maluku, Lalu ya ti minah ngagai utara Muluku. serving as a missionary. Lalu melayani sebagai missionary. Opened a dental clinic. Lalu ba klinik ya. She's leading people to Christ. Ba klinik dutul gigi ya yang ngiriang orang terima Tuhan Jesus. I know a school teacher in Florida Lalu pihak sikok megak pengajar ba menua Florida. who created a prayer list for her brother in Kalimantan. Lalu yang ngagak sitik prayer list kami nyade ba menua Kalimantan. She recruited people from 3 different countries Lalu ya ngambil orang rekrut orang hari 3 menua. to pray for the Banjar people. Bersampi ke orang bangsa Banjal. Many became Christians. Lalu mayuh sidaknya udah nerima Tuhan. I know a computer programmer in Alabama Lalu aku megak nemu siko orang komputer programmer bab menua Alabama. who uses his computer skills for missions. Lalu yang guna skill ya te pasal komputernya kena yang misi. What is it that you like to do? Jakut tanya aku, nama utai ti dikrino di kerja nuan. God can use it to reach people. Tuhan oleh ngena semua utainya kena ngelawak orang bukai. You may think, how can he do that? Lalu nyangka kita berunding teman satu, bekeni ke utainya oleh kena. Our God is a creative God. Tuhan kita Tuhan ti kreatif. He knows how to use you. Ya nemu ni cara ngena kita. He knows every skill that you have. Ya nemu setiap pemerik ti bisik kita. You may love to play soccer. Nyangka kita rindu main bola. You may be a school teacher. Nyangka kita tok cigu. You may cook good food. Nyangka kita orang ti landia nyumai. You may repair motorcycles. Nyangka kita orang ti ngeripe motosikal. You may sell cars. Nyangka kita orang ti berjual kereta. Maybe you work at a hotel. Nyangka kita gawak ba hotel. God can use your ability to reach people. Tuhan oleh ngena tiap-tiap ikut kita kena ngelawak orang bukai. You just have to say to God, Kita semina oleh nyebut utai man satu ngage Tuhan. missions is for me too. Misinya mega ungkup aku. How can you use my life to reach others? Bekeni kenuan oleh ngena penghidup aku kena ngelawak orang bukai. And you wait, Lalu kita ngantai. and God will show you. Lalu Tuhan dekat ngayan, dekat muka pintu ke kita. Do you remember when Jesus fed 5,000 people? Lalu kati kita ningau kalau ningau teman situ, Tuhan Yesus makai 5,000 ikut orang. Do you remember that story? Kita agak ingat ke ceritanya. Do you know what happened? Kita nemu nama teteknya di. There was a young boy. Bisik sikut nemiak mian. He had fish and bread. Lalu ya bisik ikan ngau roti. We don't know anything else about that young boy. Lalu kita nak nemu pasal nemiak tu. But he had fish and bread and he gave it to Jesus. Taya bisik ikan, ngau bisik roti, lalu ya meriknya ngage Tuhan Yesus. Jesus prayed. Yesus bersampi, He broke the bread. lalu ya mecah ke roti, He multiplied it. lalu rotinya bertambah, And they gave it to all the people. lalu ya merik ngage semua orang, And they had more food left over than they started with. lalu pemakaiannya lalu bertambah, lalu nang luai agi. That happened because a boy
Utainya nyadi laban ketegal nemiak-miaknya. took what was in his hand, Lalu ngambil nama utai kebisik bak jaria. he put it in Jesus' hand. Lalu yang ngengkah ke utai tebak jarinya bak jari Jesus. I have a question. Aku bisik aku tanya. What is in your hand? Nama utai tik bisik bak jari nuan dia tu. I want to give you a challenge. Aku dekat merangsang kita. You take what is in your hand, Nuan ngambil nama utai tebak jari kita. your ability, Ianya pemerik kita, pengelaniak kita. your hobbies, Ianya utai kedekingin kerja kita. things you love to do, Utai tik dikerinuk kerja kita. your possessions. Ianya utai kemisik kita reta tengkira. Take what is in your hand Ambil nama utai kemisik kita. and put it in Jesus' hand. Lalu engkah ke utai kemisik kita nyak bak jari Tuhan Jesus. Jesus will take it. Tuhan Jesus dekat ngambil ya. He will pray over it. Lalu Tuhan Jesus dekat bersampi kaya. He will multiply it. Tuhan Jesus dekat nambah kaya. And he will use you to impact other people. Tuhan Jesus dekat ngenaknya merik pangkak ti besai ngagai ura bukai. Let's pray. Harap kita bersampi. Thank you, Father. Terima kasih hapai. You have a good plan for everyone here. Nuan bisik peramu ke tiap-tiap ko ura dito. Everyone here is important. Tiap iko ura dito ianya berguna amat. How do you want to use them? Bekeni ke nuan oleh ngenak penghidup sidak ya. They all have things that you can use. Sidak ya bisik utai, bisik pengelani ti oleh kena nuan. Please motivate them to ask you, Tuhan, utak rekak sidak ya, lebih sidak ya, minta ngagai nuan. how you can use them to reach other people. Bekeni kenuan oleh ngenak penghidup sidak ya, kena ngelawak penghidup ura bukai. Please show them how, Ayan ke penghidup sidak ya Tuhan. and may they reach other people Lalu awak ke penghidup sidak ya, dikena nuan ngelawak ura bukai. for your honor and glory. Kena merik mulia, merik basar, ngagai nuan siku aja. We pray in Jesus' name. Kami bersampi di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Thank you. Terima kasih ngagai Dr. Alan. Terima kasih. Haram kita berdiri. Kita belum mati kalau kajakuk ya. Tidak kajakuk Tuhan pagi itu. Pasal penting amat misi. Lalu misi itu diungkup ke siapa? Kadang-kadang kita berunding misi itu kita salah runding. Misi itu seminat diungkup ke missionary. Misi itu seminat diungkup ke pastor. Misi itu seminat diungkup ke orang kerja penuh masa. Tang jakut Tuhan madahna. Misi itu diungkup ke semua orang. Kadang-kala kita megak nyebut, oh misi itu seminat ngagai orang tak nemu preaching. Oh seminat orang tak nemu ngajar. Dan kita ninga kesaksian. Inah tukang kebun megak oleh kena Tuhan. Inah orang terpandai nyumai megak oleh kena Tuhan. Inah orang tak bersukan megak oleh kena Tuhan. Bala cigu megak oleh kena Tuhan. Orang tak training yang ukui megak oleh kena Tuhan. Utai kesamaan tik bisik bak semua orang tahu. Sidak yang nyebut misi ianya ungkup aku. Nama tik bak jari kita. Bahkan biak-miatnya bisik ruti ngau bisik ikan. Nama tik tebak jari ya. Lebuh yang nyerah ke rutinya ngagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersampi. Dia jadi kepemakai ngagai 5,000 ikut orang. Nama tibak jari nuan menyadai nama tibak jari nuan. Tuhan oleh ngenaknya negok beribu-ribu ikut orang. Nanti anak miatnya merniang derempu nama utai kuliah kerja aku ngau ruti itu ngau ikan tu. Nanti medaknya nyak diungkup kia ungkup ya sikau aja. Tanya udah diberi ngagaya bak jari ya. Tuhan udah beri nuan pemerintah unik. Nak sebakal ngau rabukai.
Tanti nuan nyerah kenyak ngake Tuhan Yesus, bak jari Tuhan Yesus. Nanti nuan nyerah kenyak bak jari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus is a miracle working God. Tuhan Yesus yang ia tik ngerja pengawal aja. Ngenah, dengar penghidup nuan tik biasa. Pemerik tibak jari nuan. Ana ngemiat kenyak. Ana ngurang kenyak. Ana ngenadai kenyak. Tang. Utai tik miatnya udah jadi besar. Utai tik nadainya udah jadi besar. Laban Tuhan ulia ngena penghidup nuan. Anang sekali-kali medak penghidup aku siapa mak aku tahu. Nama mau tai ulah kerja aku tahu. Gideon nyebut, aku tahu orang tik paling miat bak bangsa kami. Gideon nyebut, aku tu orang ti paling nadai bak bangsa kami. Tang Tuhan, malaikat Tuhan madah ngagaya. Gideon, nuan, ianya pahlawan. Ulah kita nyebut ngagaya dari empu. Kita itu ianya pahlawan Tuhan. Dah kena Tuhan ngeluar biasa. Tuhan udah milih nuan. Nama-nama pemerik kita. Inah orang ti nyumainya tadi. Aku kalak ninga indau sikau. Ngagak laniak na ngagak kuyah. Pemerik ya. Ngagak kuyahnya. Lebuh yang ngau ke indau bukai. Kita berau nemu Tuhan. Dekat ngau ke yang ngau bergagak ke kuyah. Sidaknya dilawak yang ngau Tuhan Yesus. Sidaknya terima Tuhan. Nama bak jari kita. What is in your hand now? Nama utai kebisik bak kita dia tahu. Ana ngemiat kenyak menjadi misi yang ungkup tiap ikut kita. Misinya di kejantung gereja kita. Misinya di kejantung hidup kita. Nanti jantungnya nak berfungsi nama menjadi gerejanya mati. Awak tiap ikut kita. Nyebut Tuhan. Beri aku hati misi. Beri aku hati tik ngelawak orang bukai. Beri aku hati tik ngelawak nego ngubah penghidup orang bukai. Jesus, tu aku Tuhan. Tersungkurku di kakimu, ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
rasakan hadiratmu. Haleluya. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Rencanamu Bapa, pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Lepas kali belamati ke lagu tu, awak ketuk jadi kesampi kita. Lalu nanti kita nyebut Tuhan, misi tu yang hukum aku maka. Aku dekat mereka mau kebak jari aku. Maka anak miatnya. Besek roti, ngau ikan, lalu leh merkat 5,000 ikut orang. Nama tebak jari Tuhan, lalu dua dekatnya buat Tuhan aku kan kena pemerintah. Awak kulah merkat mayuhura. Tik Tuhan ngasai kenyak dalam hati Tuhan. Ya buat Tuhan misi tu megak hukum aku. Datai kamu, bukan lain aku megak nyerah ke penghidup terempu. Ya, datai kamu dia tu. Awak ke Tuhan berkat penghidup kita. Yes, awak ke Tuhan berkat kita nanti kita nyebut Tuhan misi tu inya. Tu penghidup aku Tuhan bahkan miak-mian. Misi ruti bak jari aku. Bisa hidup bajari aku, pemerik bajari aku, kena tu Tuhan. Yes, kena. Haleluya. Amen. Tuhan negok nuan datai kemua kita. Indah nemiak tahu megak. Tuhan negok nuan balana. Okay, come. Yes. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Haleluya. Malah menjadi Tuhan lagi negok hati kita. Dia buat Tuhan hati aku atau aku Tuhan. Yes, give me that mission heart. Beri aku hati misinya Tuhan. Kena penghidup aku Tuhan Jesus. Awakku dah ngelawak mengurang Tuhan. Tiap ikut kita. Haleluya. Jesus. Kita melakukan chorus tadi. Lagu chorus tu baru. Nanti Tuhan negok kita datang ke semua. Udahnya aku kita bersambi memulai. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
Jadikan kami Tuhan. Yes, berengkau. bejana Berengkau terkena memuliakan nama Tuhan. untuk memuliakan. Amen. Kena kami Tuhan jadi keberkah terkena Tuhan. Jadi keberkah terkena Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan medak tiap ikut bala menyadari aku buat Tuhan itu Tuhan. Tuhan tiap medak tiap ikut bala kami berdiri bahol tu megak Tuhan Yesus. Tuhan kami nyebut misi megak ngik kami. Misi megak ngik kami Tuhan. Nama tiba jari kami pemerintah itu dah diberi Tuhan bak jari kami Tuhan. Awak kami bakal biak-biaknya. Kami nyerah kenyak ngagai Tuhan. Lalu Tuhan dekat multiply-nya Tuhan. Tuhan dekat multiply-nya Tuhan. Ngau nego ngelawak. Ngubah penghidup buruk pura bukai beribu-ribu. Pagi itu awak ke Roh Kudus Tuhan terus ngisi kami. Awak ke Roh Kudus Tuhan ngelawak tiap ikut kami Tuhan. Roh Kudus datai. Oh pagi itu ngau cara baru Tuhan Yesus. Oh bakai te banjir membanjiri penghidup kami Tuhan. Oh Jesus Roh Kudus pagi itu kena penghidup kami. Kena kami penghidup kami awak ke kami nak medak pemerintah sudah bisa kami nak ngemiat kenyak Tuhan, nak ngemiat kenyak Tuhan ngenaknya Tuhan, ngenaknya dia tu, ngenaknya dia tu, ngenaknya dia tu. Jesus, terima kasih Tuhan Jesus. Awak kenuan berkat tiap ikut sidak ya Tuhan Jesus. Oh awak kenuan ngenak tiap ikut sidak ya Tuhan. Lalu utai luar biasa nyatanya di. Aku ngasuh Dr. Ellen, pray for us. Kami kan tiap ikut kita. Father, we praise your name. Puji Tuhan atas semua orang di sini yang datang mau berikan kehidupan mereka kepada Bapa, sehingga Bapa pakai gunakan kehidupan mereka untuk buat dampak pada orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa Bapa akan lakukan banyak hal yang luar biasa melalui orang-orang ini, sehingga banyak orang dengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami minta Bapa berikan hikmah kepada semua orang di sini, supaya mereka mengerti harus lakukan apa, langkah-langkah selanjutnya apa itu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Amen. Terbiar jari kaki Tuhan. Haleluya. Amen. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amen. Evan bisa tawaran masuk ngagai Metro Kelasi. Ya ke Metro Kelasi Labuan bisik bala bukai lagi diterima tawaran bayaknya ba local uni atau ke ba nol bukai udah nemu tawaran kita dekat bersampai ke semua bala ya udah form 5 tu tadi lalu kita bisik tempat udah di buka bisik bala bukai lagi. Berapa 6 ikut? Form 6. Oh, form 6 ya, kita ngagai form 6 megah. Kita ngagai form 6, Bisa bala?
So ingat bala kita megah oleh kena tuleh Tuhan bak nol kita ke sekolah. Amin. Amen. Yes, kita meruih pangkat terbesar bahkan biak miat bisa ruti ngau tukuk ikan. Okay, lalu Tuhan oleh ngena ya. Amen. Ini form 6. Okay, anak kita buat form 6. Okay, adik kita sampai ke sidak ya sedaya. Okay. Amen. Pastor Philip dia bisa ya sampai ya. Haleluya. Harap kita sampai ke saudara. Kami menyerahkan anak kami fans, doa adik, ngau bala bukai mega datai, mesti nerima tawaran belajar, nyambung pelajar saudara. Tuhan kami mengingat ajar kami pagi itu. Misi mega diungkup ke saudara. Saudara mega, oh Tuhan nerima tanggungjawab. Nerima amanat agung tu. Berjalai. Oh berjalai. Oh Tuhan. Belajar bandor sidai belajar. Berkat sidai ngap penemu dalam. Berkat sidai lebuh sidai begulai orang Tuhan. Berkat sidai lebuh sidai bertempat baru Tuhan. Bisi orang begulai sidai nak baduk bercerita ke pemanas Tuhan. Nak baduk berkongsi ke pemanas Tuhan. Tuhan terima kasih sikap sidai ngap penemu nuan. Urap ti sidai yang urapan tidak ternuan. Lalu Tuhan beri penemu dalam ngagai sidai. Lalu sidai mansang. Oh mansut ka lalu mai utai ti manas Tuhan. Nusi utai ti manas lebuah sidaya datai kita baru. Jesus terima kasih. Masa depan sidaya cerah bak muan. Bak jari nuan. Nyalai kami nyerah mangai ngelampaikan anak kami itu. Ngagai jari Jesus ti berkuasa. Membentuk sidaya tu bakatana lihat. Jesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sidaya oh Tuhan boleh risau untuk mana-mana. Lepas sidaya dianjung, laban Tuhan putih nganjung sidaya. Terima kasih Pai. Puji ke nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua bersamping. Amen. So tempiak jari ngagai Dato' Ellen. Okay, terima kasih ngagai ya. Amen. Amen. Lalu okay, awak ke berkat Allah Taala terus ngau kita. Lalu kita juga mau memberi besar terima kasih kepada Dato' Ellen ya, dan dengan ini kita ada token sedikit untuk dia, dan dengan ini jemput Dato' Ellen untuk tampil ke depan. Ya, terima kasih. Amen. Tuhan memberkati Bapak. Amen. Tuhan memberkati ya. Amen. Thank you Dato' Ellen. So Tuhan berkat penghidup ya. Amen. So jakuk gerah ngagai bala te pada mulai ke tempu ngagai bala te rumpa-rumpa sau bala PKW nguna bantu kita. Oh nak jadi. Oh okey. Nak jadi lepas utak dia announce aku nya sidak kat nuci namanya tirai kita itu tang sidak emadah na ibu. Okey. So awak ke Tuhan terus ngau kita mulai kita ngurundul tu lalu berkat Allah Taala ngau tiap ikut kita berjalan dalam pengrindu Tuhan, dalam penglikuan Tuhan. Tuhan berkat. Bye bye.